Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman afait wa qini bi rahmatika sharra ma qadait fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Amin, alhamdulillah. Ya, jawabannya sudah benar. Nanti tolong diperbaiki lagi, lagi bacaannya. Iya, siapa? Iya, Razi. Kepada Ustaz Razi dipersilakan untuk memberikan hadiah peci kepada adik kita. Selanjutnya